kitu ngadoa teh minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dina Tambiul Muqtarin mabari di alungan ku taneuh urang nyebut-nyebut taneuh minha khalaqnakum ti taneuh kaula nu agung ngadamel aurkeun setik. Fiha nu'idukum kataneuh kaula ngabalikeun sakumaha gagahna jeung geulisna kasep sugih komo RT mah balik deui bae. Siram deui. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra ti taneuh deui ke kaula bakal ngahudangkeun nimbulkeun deui ke hirup kadua kali calungkeun deui. Bismillah wa fisabilillah wa ala millati rasulillah tah kitu paranti neundeun mayit. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na al-ijmaliyu tawi ikilah iki entas jan tawi ikilah iki kumana kang bangsa ijmal makna kesimpulan idkhalul mayyiti al-qabra jaizun bi kulli wad'in tawi manjingakeun mayit ing kubur iku kang ngonang kalawan saban-saban eleh ti arah mana bae mangga dek di kidul dek di kaler dek di wetan ge nu penting mah asup ka jero kubur. Masalah waqtulifa fil abdali lan den perebutakeun napa ing dalem kang leuwih utamane allazi huwa sunnatu kang utados at-tahlilul labzi utawi kilaiki kurayan kang bangsa lafad entos fikul hadis idkhalul mayyiti al-qabra halatun yutlabu biha du'a'u tawi manjingakeun mayit ing kubur iku tingkah kang den supri biha ing dalem halah apa doa doa ngasupkeun mayit ka kubur hiji tingkah anu dititah ngadoa falihadza sunnah doa inda idkhalihi kekerna ikilah iki yutlabu dan sunahkeun apa ngadoa ing dalem nalika manjingakeun mayit ngadoa urang. Wa afdalu du'a ilan uddawi lewih utamane du'a iku makana masuran anhu du'a kang anayama iku kang den tukil saking kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pang utamana du'a menang ti kangjeng. Walaysa fi du'ai hadza hadun mahdudun lan orana iku tetep ing dalam doa ikilah iki doa apa batas kang den pastikeun henteu aya dina doa batasan nu pasti ngaranna ge ngadoa ieu mangga bae deuk kumaha ge. Wa mimma waradalan iku tetep setengah saking barang kang tumekaya ma qauluhu utawi ucapan kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawati Ummi Kulsum fi qabriha ing dalam nalikane ngadokon nyi Siti Ummi Kulsum ing dalam kuburane Ummi Kulsum ina sawarehna doa anu kawarid ucapan kangjeng Nabi nalika nendeunkeun Ummu Kulsum ka jero kubur mana ieu tah kesalapan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minha saking ardu khalaqnakum ngadamel isun agung mukung ing sira kabeh wa fiha lan ing dalam ardu ngabalikeun ingsun agung ing sira kabeh wa fiha lan ing dalam ardu nukhrijukum tu'akan ingsun agung ing sira kabeh taratan ukhra kalawan balenan kang ngawon. Bismillah wa fisabilillah wa ala millati rasulillah kalawan nyebut jenengan Allah lan ing dalam dadalan Allah agama Allah wa ala millati rasulillah
lan ingat saya agama Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitu ngadoa teh minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dina Tambiul Muqtarin mabari di alunganku taneuh urang nyebut-nyebut taneuh minha khalaqnakum ti taneuh kaula nu agung ngadamel aurkeun setik fiha nu'idukum kataneuh kaula ngabalikeun sakumaha gagahna jeung geulisna kasep sugih komo RT mah balik deui bae siram deui wa minha nukhrijukum taratan ukhra ti taneuh deui ke kaula bakal ngahudangkeun nimbulkeun deui ke hirup kadua kali calungkeun deui bismillah wa fisabilillah wa ala millati rasulillah tah kitu parantineun mayit at-tahlilul labzi utawi kilaiki ku urayan kang bangsa lafaz idza wada'tum mautakum fil kubur ay adkhaltumuhum al kubur tegese manjingkeun sira kabeh ing mautakum ing kubur agulu fil amr al amrul istihbab utawi amr kumedakeun kadua sunnah baca doa ada sunnah bismillah bismillahi wa wada'naka kalawan nyebut jenengan Allah neleh isun sadaya ing sira kaula neundeun ka anjeun wahai mayit kalawan nyebut jenengan Allah wa ala millati rasulillah wa ala tariqati rasulillah wa millatihi sallamnaka ngata sedadalan Rasulullah gegese agama Rasulillah masrahkeun ingsun sadaya ing sira wa ala hudarukudni gol ujab ya darukudni innahu mauqufun zadun hadis iku hadis mauquf wa sahihun dan iku kang sahih wa qad raja'an Nasai lan temen nyabut sabba Imam Nasai waqfahu ing mauquf hadis Ibnu Umar ing Ibnu Umar lakin bihi syawahidu marfu'ah tetap bina iku tetap kalawan hadis utai pirang-pirang syahid kang luhur ikul hadis utawi kilaiki gubiki hadis hiji istihbabu doa inda wadil mayiti kesimpulan pikihna utai kang awaliku dan sunahkeun ngadua ing dalam nalika ngadokon mayit tika mayit ditenden sunah ngadua dua utai kang gabing do iku istihbabu hadza zikri dan sunahkeun ikilah zikir bi khususihi kalawan khusus hadza zikri inda wadil mayit dalam nalika ngadokon mayit ikobrihi ing dalam kuburan mayit li amir Rasulil Karim karena perintah Rasul kang mulya bihi kalawan hadza zikr walakinna waliyakuna ismullah lan penyentana opo aran Allah wa sunnatur rasul lan ka sunnah kang Rasul kal hisni iku kaya benteng wa datulati yan bihal bidan wal ahwal lan perisai kang narima sebibiha kalawan udah apa pirang fitnah lan pirang pakewuh an Aisyata wallahu a'lam.